turebera ijambo ryo muri Yesaya muri 38 umurongo waho wa mbere. Adusomere neza yitonze, ahere ku murongo wa mbere ageze ku wa gatatu, nashaka arangize n'uwa kane gusa, ntabwo tuvuga umwanya munini. Karibu umusomyi wacu nadusomere neza muri Yesaya 38 gutangiriraho. Alfred adufasha. Alfred aratwumva, niba ari ngaho reka tugerageze. Reka tubafashe. Yego. 38 guhera ku murongo wa mbere. Yego. Muri iyo minsi Ezekiya ararwara yenda gupfa, bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Umurongo wa kabiri, nuko Ezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera iby'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Ezekiya ararira cyane. Umurongo wa kane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Ezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Amen. Sinzi ngo ngeze kuri kangahe. Rekeraho. Amen. Imana iguhe umugisha. Asante. Imana iguhe umugisha cyane, ugize neza kandi usomye neza. Iri jambo ry'Imana niryo tugiye kuganiraho kugira ngo tubone uko dusengeraho. Yego. Uwo turi kumwe akomeze amfashe yikirize. Ndakumva. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Uyu mwanditsi yanditse aya magambo neza, avuga ukuntu Ezekiya yaganiriye n'Imana. Imana ngo yaramubwiye ngo igihe cyawe cyo kuba ku isi kirarangiye. Yego. Tugiye kuvuga ijambo ryo gusenga kugira akamaro. Gusenga kuza guhindura ibyari bigoye bigahinduka bishya. Yego. Gusenga kugira imbaraga iyo wasenganye umwete. Niko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Yego. Arasenga. Imana irumva ihagarika imvura imyaka 3. Imvura n'amezi 6. Yego. Haleluya. Hano uyu nawe Ezekiya ngo umuhanuzi Yesaya yaje kumubwira ngo tegeka ibyawe ku iminsi yawe yo kuba ku isi irarangiye. Ezekiya ngo akibyumva ngo aragenda ngo aje kuganiriza Imana. Yego. Ngo aje kuyibwira ngo mwami wanje, urabizi ko nazangendera imbere yawe ntungane. Yego. Urabizi ko nakoze ibishimwa nawe mwami wanje. None uremeye uraretse ngo ngiye gupfa. Uwo munsi ngo ntiyarya yerekera ivuri. Bibiliya zivuga ngo atekereza ngo none yaryamye yerekera ku gisika, niko nzantekereza. Yerekerayo arigunga arijumata abwira Imana ngo kuki wemeye ko ngiye gupfa kandi naragendeye imbere yawe. Yego. Imana mu ijuru ngo irumva bene da, yumva iryo jambo rya Ezekiya ngo rikora ku mutima w'Imana. Ngo Imana irigarura. Yego. Iravuga ngo Ezekiya kuko ubisabye kandi ukaburize nkabona amarira yawe, kongeye iminsi yo kuba ngo nguhaye imyaka 15. ariko byatewe nuko
Ezekiya yari yabwiye Imana, ayibutsa ibyo yakoze. Yego. Ibyo yakoze yavuze ngo nagendeye imbere yawe. Hari hamwe azavuga ngo nakoze imirimo myiza, ngo nagaruye abaririmbyi mu rusengero, ngo nambitse abatambyi, ngo evode. Haleluya. Amen. Imana mu ijambo nibyo yakoze, iravuga ngo Ezekiya we kongeye iminsi yo kuraba. Kuko yari yabonye ko yanejeje Imana, yari yanezerewe, ayibwiza ukuri kose bene da, ayibwiza ukuri. Imana irakumva kandi yari igufite. Yego. None se twebwe muri iki gihe ko turimo kugira ibibazo, ese dufite izo mbaraga zo kuvugisha ukuri tukabwira Imana ngo twibukire kuri iki? Ese njewe uri kubabwira mfite icyo nobwira Imana ngo unyibukire kuri iki kintu nakoze? Yego. Se dukora iki kugira ngo tubone icyo twibutsa Imana? Ese dusenga tubwira Imana ngo dore icyo nakoze Imana nawe umpereho umugisha? Umuririmbyi yaravuze ngo ariko ibihe ntibikatumara imbaraga zo mu mutima. Duhagarare neza bene da, dushikame, dukomere. Yego. Tumenye kuganira n'Imana, tumenye kuyibutsa, tumenye kuyibwira ngo iki gihe. Umuririmbyi waririmbye iyi ndirimbo guhera ejo barayivuze, ndayisoma ndayitegera n'uyu munsi nahoze numva. Iyi ndirimbo ivuga ngo tunganira Imana, igitero ca gatatu kiravuga ngo tunganira Imana ikuyobore. Yego. Nuterwa n'ivyago usange Yesu. Taza yirengagiza umwiyambaza. Uyoboke Yesu niwe shobuja. Amen. 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 Uyoboke Yesu niwe shobuja. Taza yirengagiza. Tunganira Imana ubudasiba. Juhora uyisenga kandi uyumvire. Niba turi ko dusenga tuze tubwira Imana ngo twibukire kuri iki data we. Ezekiya yaravuze ngo niki ko nakoze neza, nagendeye imbere yawe. Yego. Ngo Imana ibwira Yesaya ngo garuka ugende ubwire Ezekiya, umubwire ngo mwongeye indi minsi yo kurama. Haleluya. Haleluya. Ezekiya ngo Imana iramubwira, arabyumva. Hari amagambo tutavuga ngo umwanya ni mutoya, ariko hari amagambo umuhanuzi yabwiye Imana ati mbwira ikimenyetso, igicucu kimera uku namwe murabizi sinshaka kubivuga, ariko mbwira kugira ngo mbone uko nsubirayo. Je wari uvuye kuvuga ubu nyine none kandi ngo ninongere nsubireyo. Yego. Ariko ngo Imana iramubwira ngo genda, numvise gutaka kwa Ezekiya. Numvise uko avuga, numvise ko yanyibukije ibyo yakoze, none reka mwongere iyindi iminsi yo kuba. Yego. Ijambo ry'Imana bene data ridufashe, tuze dusenga neza. Uyu ni umunsi wo gusenga, dufite icyo dusengeraho Imana. Uzugira icyo uhagararaho, uzugira icyo wibutsa Imana, uzugira icyo ubwira Imana ngo nakoze iki. Umuririmbyi azatera akaririmbo kavuga ngo jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Nitugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane, tubonye waducunguye, ntabyago nta ntambara bizongera kubaho, tuzohimbaza umwami Yesu. Tuvuge tutishimwa mukiza, tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuvuge tutishimwa mukiza. Haleluya. Amen. 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 Imana idufashe, Imana itugirire neza. Tuzohura nabo bose barwanya izo ntambara bakazinesha. Yego. Natwe dushike tumubwire ngo data shimwa mukiza ko watugiriye neza. Amen. Shimwa mukiza kuko waturindiye muri iyi si. Shimwa mukiza kuko twatunganiye Imana ubudasiba. Amen.
shimwe mukiza kuko natwe twabashije kukubwira ngo dore mwami wanje burya byari bimeze gutya ubu biragoye bene da ubu hari ibintu bigoye hariho umwijima w'icuraburindi ariko muri uriya mwijima tuze tubwira Imana ngo dore twagerageje gukora muri iki gihe dore nk'ubu twagize urubuga ubu mwagize Imana ibaho umugisha nukugerageza kubwira Imana ngo dore data we dore abagaragu bawe bagize urubuga rwo kuza ruduhuza isi yose Yego. twibukire kuri iki kintu abagaragu bawe bakoze Imana iduhe umugisha Imana itugirire neza Amen. iyo ni umwanya wacu mwiza wo gusenga ijambo ry'Imana ridufashe reka mwe n'utubwire ibyifuzo dusenge